Жана ошондой эле мен билесиздер туугандар неге таң калдым. Тойдун программасын жазып атсам, баары деле абдыдан башталат экен да. Абдылар каяктан чогулуп алгансыңар, силерди издеспей табышып дедим. Биздин Куда, кан Кудабыз. Алыстан тартып келген ардактуу Куданы чакырабыз. Абдымалик атабызды жана Орозгүл апабызды, Кудагыйларды кол чабуулар менен жаныма чакырууну суранып келем. Келиңиздер. Barekelde. Azamatsızlar, mana bugün alısты жақын kılgan kız, tamakты tattуу kılgan tuz değil. Barınızlardı, başınızlardı biriktirip bir tuğan kılıp koygan bol kız bolat eken. Kız bala atan үйünde 18 yıl, aşıp barsa 20 yıl gana konak bolat eken. Dal ошол учурларда отко жақын iş kүйөт, ataga жақын kız kүйөt, жолдун тайгактыгын муздан көрдүм, эттин ачылыгын туздан көрдүм, дайыма кыз төрөйсүн деп жеңеме карап бакырган, карыганда урматсыйды кыздан көрдүм дейт. Kız жок үйдө бакырып баасы өлчөбөз, kız жок үйдө райхан гүлү көктөбөз, уулдардын ата менен иши жок, kız атасы мүнөтү жок, эстебестек. Ардактуу меймандар, kız бергендер болсо бүгүн, Абдыган атабызды түшүнгөндөр болсо катуу бир кол чаап бериңиздер. Рахмат. Эми мындай туугандар, мен той башталардын алдында эле мен бир нерсе кылгым келип калды. Меймандар, баарыңыз мени көрүп атасыздар, канча мына гүлдөрдү алып койсак деле болчу экен, көрүнбөй калат экен мытырайып мен. Урматтуу меймандар, сиздерге бир жакшы курсакты тойгузуп алсын деп мен эртеле киргизип жүрдүм, ошонун баарын мен кылдым. Ошол жинди мен десең, Азыр музыка жаңырат, музыка менен кошо той башталганда маанайдарды көрөлү. Кайсыл стол жакшы кол чапкан болсо, bir tarafı Kudagıylарды жана той ээлерин сыйлаган болсун, экинчи тарабы дал ошол инсандарга мен подарка берем. Мынакта чоңурагынан дагы мына жана Абдыган атамдагы 1000 сом приз деген биринчисинде шаңда отурган меймандарга деген. Кара, музыка жаңырсын, кеткен деп чакырам. Сал инсандарга тура калып, столуңар менен тура калып чапкан инсандарга. Кудалардан кудалар барбы? Азаматтар, давай. Кудалар чапкандан калган меймандар менен уялыш керек, катыраак чабы. Azamatsızlar. Oldu, rahmat. Bunu bilek sizlerge. Hayattan gelmişler. Azamatsızlar. Urmatlı meymanlar, bilesizler mi özü? Leylek de muzika çıkan, o urvattan 75'le çıkan kampirda bile öyle. Anan oşonu tasdıktaştı buna kudalar. Anan oşonun uçurunda gelinler ruh alınızlar. Gelinler görüp ülgü almalısızlar. Apam bir top gelindi tarbiyalap, силерге жолдош болуп аткан эриңерди көтөрүп жетелеп багып чоңойтуп койгон. Атыңыз ким апа? Баша. Раз. Канчага чыктыңыз? 63-кө. 63-кө. Карап коюңузчу мынаны. 63-кө чыктыңыз. Канча алган чагыңыз бар? 4 кыз 2 уул бар. 2 уул. Азыр мен биринчи оюн кылганда биринчи бийге сиз чыгасыз. Ажырашып ийеби? Урабы, азыр дагы элеби? Мына берек сизге ата уруксат берет окшойсуз го. Мурда апам сизге тиги чекти бийлебей калган экен да. Ошону сезип калдым, азыр ошону бийлеп койсун деп атам да. Рахмат. Чоң атасы жакшы бир сиздерге Омин деп атасы менен тойду ачык деп жарыяласын. Келиңиз. Bildiremiz, alыстан келген кудамды шыбырар, көчөдө деле шыбырар сүйлөп атат. Ошондуктан бүгүн ардактуу Абдыган атабызды жашоодогу эң кымбат күндөрүн ушул инсан үчүн арнап чоңойтуп өстүргөн, балам балалуу болгондо билебизсиң деп чоңойткан ардактуу апабызга микрофон болсун. Келиңиз апа.
ağabeyler, kayın jurtum, Tötünlerden, komşum, tuğanlar bardığınızda hoş geldinizler, men babalarımın toyga. Hoş geldinizler, aziz mehmanlar. Şu toyda жақсы өткізіп беріңіздер, рахмат келгеніңіздерге бардыңыздарға. Barakade. Ata, kaçaga çıktınız? 65'ke. Kaça olgançanız tarbiyaladınız? Bir kız 4 oldu. Bu kişi menen yaşaganınızga kança oldu? Apam menen. Toluk. Erkek kişinin ertene esinden çıkıp alat deydi. 45 boldu toluk. Siz deli bunday naizler aytып атасыз го, мындай болса керек дегендейler. Kança oldu? 45 boldu? Yakında bulun. 45 yıldan beri bir ele kapırmayınca yaşap ele aytasız. Xudoga şükür deyip buna. Emi gelipsizler, hurmatly mehmanlar. Bugünkü gündeki en kuvonычтуу күндөрүнүн biri. Kız beri uyan, kızım, men sen üçün bardığına dayarmın dep kelgen, ömür boyu kız üçün ömürün arnagan ardактуу атабыз Абдыган атабызга mikrofon uzatayın. Geliniz. Assalamualaikum. Balamın toyunu kuşlarsızlar. Mana, gördünüz mü? Kүйөө бала. Ата канчалык жүрөгү элжирип атат. Сага тапшырган гүлдү өмүр бою сактап ал. Силердин үйүңөргө барган келин отуңар менен кирип күнүңөр менен чыксын. Ар дайым жакшы күндөрдү өчүрүн, бирөөнүн да баласын өзүңөрдүн балаңардай көргүлө. Ар дайым жакшы инсандардын катарын толуктаткыла. Бүгүн жакшы кубанычка батып турган биздин келин алып атабыз деп Чумурай журтка калың элге жакшы бата алып турган биздин күйөө балабыздын атасына микрофон сатабыз. Атаң бар жүрөгүң таш болбойт, апаң бар көздөрүңө жаш толбойт, ата-энеңди көзү барда сыйлагын, тагдыр сага эч убакта кас болбойт дейт. Мына бүгүн атаң барда сыймыктансаң арзыйт. Ошон үчүн айткан, ата көзө тайып, жүзүң өтсө мен дүйнөдөн мен сага 2 жылкы союп көмөм. Десе ата динтет. Балам, ошол жылкыны көзүңдүн тирүүсүндө сойбогондон кийин үйүрү менен сойсоң да бекер болот балам дейт. Ошондуктан атанын кадырына жеткиле, илгетен сөз бар. Бакырчак төөнүн бардыгы жакшы дейт. Барын да сыйлап калгыла. Бар болгула, бактыңар кенен болсун, балам деп жашаган ардактуу Абдымалик атабызга, Кудайыбызга бир кол чаап бериңиздер, мен микрофон жотайм. Allah'ın buyruğundan şu hoş menen batkende biriktirip şu baldarını sebepçi kılıp bizi kataştı. Onlara çeksiz şükürler kılavuz. Aldı kalıp aka sizge de rahmat şunday akıllı kızlarını östürüp bölüp ona bizge amanat kılıp taşıratkanızga kız uzatуга kelgen mehmanlar hoş geldinizler. Şu keçeni жақшылап, kudalarınızın manayını kötörüp жақшылап ötkürmezler. Rahmat. Абдыган атам айткан, кем кылбай оңдоп дайым катаңарды, кир кылбай таза кармап жакаңарды, түйшөлүптүн уйкусун бөлүп турган балдарым, кыздарым, сыйлагыла апаңарды. Унутпай, ар күн сайын батаңарды, жалбарып жаратканга жатар алды, ден соолук өмүр тилеп тургулачы, чыгарбай эсиңерден апаңарды деген. Бул жашоодо дайым кубанычтуу эне байкуштай көңүл негизден бүтүндөй өмүрлөрүн арнап, элдин эң кийин жатып, эң эрте турган эне. Эшикке чыкса, эшиктен бир колтугуна отун сууну, экинчи колуна болсо, баланын 2 бут кийимин кармап келгенде эне дейт туугандар. Энелер үчүн бир жакшы мээңер жыл болсо дагы катуураак бир кол чаап бериңиздер. Энелер аман болсун. Söz биздин Нурсезим кызыбыздын апасы Самара эжебизден. Hoş geldinizler aziz mehmanlar, tuğan ruhtar, Ayşe ata, eşinler, tara jurttar, ata jurttar,
алыстан келген құдалар, құдағилар, мен не деймін, шу бүгінгі шу мен балдарымдың қызым Нұрсезім, оğlum Рахманберди седі бүгінгі ақырқы жана бірінші болып жатқан қол қармашы түгеліңір, түз болсын, үйлен тойыңыр, үлпет, үйлені тойыңар, жақшы тойға боласың, құдана бақтылылық, Алайым бақтылы болсын, келешең кең болсын, өрішің жайық болсын, келешек қызым. Құрметті құдалар, құдағилар, сіздер құда болып жатқан ардақтуу Нұрсезім қызымызды тәрбиялаған ардақтуу апасы, дүңгірігіндер жауалы Москваны дүңгіретіп, бүтіндей шығармашылықты қоғашылып, бар нәрсенің үстінен шыққан, аты шыққан, және соғышыл жақсы нәрсенің башында тұрып, шығармашылық жаматты қоштатқан, ең негізгісі азырқы айтқанда Қырғызстанның бір жері сол кетпесін, бары тынч болсын деген бұл Жаңы Манас шаарының қызы өзгөчө Самар эжекебиз өзгөчө бүгін ұзатууда Жакшынакай бир сезімін арнап отырат. Эми түбөлүктүү бирге сүзүп кемеде жан киргиздин бул дүйнөгө денеге эх адамзат айткылачы ким нааразы бул дүйнөдө энеге дейт. Ардактуу апабыз, Орозгүл апабыз бүтүндөй ушул инсанга жакшы күндөрүн арнаган. Рахманбек, қанчанчы ұлыңыз? Ортончысы. Негізі, қанша ұл, қанша қызыңыз бар? 3 ұл, 2 қызым бар. 3 ұл, 2 қыз. Ата, жашоодо баланын ең бірінші қыз бұл айуу жоқ, бирок биринчиси биринчи наристе деп, анан ең кичинекейи багат деп ширин болот экен. Ортодогусу сүйкүмдүү болот, бирок мааниси жогору болот экен десең. Урматтуу меймандар, жигиттин өмүрү узун болсун. Апа, бир жакшы сөзүңүздү арнаңыз. Ниетиңиз бар эле. Кымбаттуу алыс жакындан келген меймандар, кош келипсиздер ушул кыздардын тойго. Ушул тойдун күбөлөрү болгон Улук Рахманберди, келинибиз Нурсезим, мен буларга калбым чын ден соолук, узун өмүр, келечеги кең болсун, бактылуу жаштардан болсун. Шамалап қойып. О, азаматсыздар. Жарық шашып құттуы келіпсең, жартыраған келін болып берген. Рахмат. Апан, бірінші қадам қойып отқан құдағиымыз бар. Мысалы жүргеніңіз. Екінші жақынырақ барыңыздар сіздер. Бізден құдағидың аталған сармайдан жақтаған келініме деген сөйкөсі бар екен. Алтын сөйкөні құлағына қойыңыздар. Жарық шашып құттуы келіпсең, жартыраған келін болып берген. Қайнатаңды қайнеріңді сыйлаған, жар болғаның жұбайыңа келішкен. Жарық шашып құттуы келіпсең, жартыраған келін болып берген. Қайнатаңды қайнеріңді сыйлаған, жар болғаның жұбайыңа келішкен. Қарап қойған, бір-біріңді ойлаған, бір-біріңді ойлаған, қол қармашқа жар болған. Менен Жакшынакай бир орто калды. Биздер элдер бүтүп калды, элдер биздер. Апалар катар туруңуздар, катар тура бериңиздер. Урматтуу меймандар, ортого кезек келди. Бүгүн артындай болгон апаларыбыздын урматына күйөөбалдардын бир аталуу бийликтери бар. Биз дал ошол бийликти ата-энеге ыраазычылык катарында күйөөбалдардын аркасынан биз чын жүрүп
Aho. Yeah. No. Orang gelelim sana, tutacak. Gelin istedim, çıkıp konak ediniz. Geliniz. Hurmatlı iki yaş, karmaşkan bollar tübel gözülmesin. Bakın bu dağdağıylar, emin orunduklardan orundalınızlar, gelgen meymanlardan kadırında söyünüş koşup, jakşı sıylap alınızlar. Sizlerge razımız, iki yaş orunduklardan orundalınızlar, dostlar sizler de orunduk habarınızlar. Barekelli, çoylar sana kullansın.